kinong yalam harengkat kinong kitkam ke Komiti Balang Presbyterian Umdihar berkentup naduk kirang ba kajing seng kenthe bat CE Society kilayam pat donut kthang men CMA namar bala beteng biang kajing syatu bat syak khura bat penjat ya kayeng mane ke badon hakasnong Umdihar ke badairu kasian ke basau ba kani kayeng mane ke Balang Presbyterian Umdihar kala syak khura hakirunar ki bamla ban ithu dur khmat kumbalayo jengtip nakitrai ke Balang Presbyterian Umdihar hakashiteng me jangka khatnyo terik ujamang kisnar nong tu bamla bantip kideki kila prong jubor sapo kayeng mani da ka baple jubor de ka jingkhangit da ka bapendan kam da kinar bat rung sapo kayeng mani bat le dusman yakitiar kentang jong ka jingeseng bat rong tu ya ka pisa kenshow ki khiu sentiu bat kattu kat ni kitiar ki bapendan kam na ka benta ki jingeseng kerpang habakran kinong thok khubor uba RB Shadap uwei na kirang ba balang ka jingeseng Presbyterian Umdihar ulai thu bakum ka jingeseng hi baro kuntup na du kirang ba balang kitiman basan ka jingeseng kenthei bat CE Union kidap da ka jingsung si kthang halor ka ni ka jingja sha rong tu bat ka jingsha le dusman ya kitiar kitar bat ka yeng mane hi balale da kirunar ki bamla bani thu satya ulai thu ru bakum ka ni ka jingja prong tu hapo ka ni ka yeng mane kamdeshu ka sien ka baningkong hende kala yai ja na ka we ka por sha ka we pat hakisnam balalet no Henry kum kabalang hi kala shusngap yakini baro. Henry day ha kani ka kinti bagi dekhot kabalang kimla shu ban shusngap. Bat kum ta larai ban IT sha ka dor bashnong ban ne ka badan kam ban ai sha ki bor ka an da ka ba ujor e jahar halor kani ka jingja. Uba shadap ulai thuru ba kirunar bamla ban ithu ki prong jubor sha po ka yimani ha ki por shiteng miet bat kila rongno e ka pisa balalum kin show ha ki jingaseng. Ki khiu sentiu baram dor kila penjat ru ikitiar tem jong ka CE Union bat ru ban ra ikitiar kentang baju pendan kam ha ki jingeseng kerpang na kaliang ka balang hi ka shanya amanta ha ka jingsta jong ka dor par jong Umdihar ban de Itong institusi na dalam kelarang ini kita biar lah pun berpula awal anda menanda itu. Kenapa? Ya. Begini gini, bekas baru kebangila lopot gini berfai. Kita jelas kendang jubor dah binar. Begini gue buat video iya jam, kenapa? Semua yang dalam sedikit, belalok kenapa? Aduh dia lah ram lu tadi binar. Hamne ibu ya kepisaro, ki jangan yuk, ya kena pisaro kelar alut. Yang seperti begini kita baru kita ikut nomor ingat kiwat bisa saya sepok kita habis kita baru buat kerja sakramen kabadi wajru kilara kita suntiu wairum dan show ngadu ibarat hadu bah lar alut baru kalau kita dari jenis akan cai dari donation baru kita lah satu Panjang segala yang aku buat kabar yai jah apa lah kabalang yang kaban syak tu kaban sengau pangmen kabarkan kani kadi kasian kabalai kabasau kaban yang lain syak tu kam tam ki kiu sentiu ki bagi dia tak kerja sangan dei ka jin no senyang jong ki baduk ke barai doi ke biar no sakaji kam ke jong belai Nilayo bantiet ha katu kapor swa banyin banlong ya kerja sang presbyteri hau ari jasau kanu ka mesim ka kemen kanu ka mesim ka dam ha banyi yo ya ban pen internet ya kayeng mani hengrai mendapat kejakum ni yum sonang ya ka ban kum nuru mana kapor bat kum ju ketiga bisa Bible City ka banyi ju hap ki beret ki dia tur katla kaya ya ka ban tap ya ka ban ai sa ka kam ka jong blai lagi ni ki penjah ya kan dia kepalang ka jong ni kalong ka jeng bam ka snap ka jeng long kuman ka jong priu ka bam tipsu hadukan no kata ka jeng kerdu hadukan no kata ka jeng im ka jong ban kura na kan ka yeng ka jong blai ki ai barok ki bangidapan kentang ki bangisuan ai da ka mensem ka basong sarong ka bangibu da ka jeng sarong dai ban penipu ai penya ka yeng ka kentang ka jong blai bat kam tam ka to ka Bible City ru ka bahak ai
ban penpoi segi wai pat ki jaka ki bampat itu bapat yo ya ka tin yo jung bulai